önskar diye olsa tenker poriti mote inşallah. Gelu birayet Müslüman. Khutbeka kuru dur derdeki gran. Sebebi vi khutba hanejî sêçaro berel Amerika zarokekî emrî bû 18 sal piştê sêçar roja silahekî san çû medresê de 18 heb 19 heb zaroka emrê wan jî nede heta 11 sala sêçar hebê mezin jî kuşt 21-22 heb insanê kuşt carekî de xelas. Eviyel devleteka bitenî carekî de nava saetekî de em bêjin çêbû o êveka wî gelekin devleta wî devleteka dî çi hat serê me ku van zarokê me van cihêlê me van ewladê me wiha bûn qatil bûn micrim bûn însanê xirab evê ku diya xwe dikuje evê ku bavê xwe dikuje evê ku birayê xwe dikuje evê ku cîranê xwe dikuje evê ku çe mizgeftekî teqîne evê ku çe medresê teqîne evê ku şeklekî dî zirarê de însan xêre pêşveroja van zarokê me çi hat serê me me ku da zirar kir me ku da xirab kir me ku da şaşîtî kir gelo cemaetê ان عيبا مازن عيبا دولت يعني راستي انا بيشن دولت ايرو بقوتن دولت وكا برينن دولت بري كي ضعيف بون هاي وانش تشتا تنبو تلفون وبالجسار وانترنت تنبون ايرو دولت دزانه ماله دا ظلام وجند ما دنا خدا چه خبر ددن بي تشت تف دزانن هدي دنا دقيقه كي دا خبر وانش ته چه بيل تلفون بك زانه ته چه كريه مع الاسف ايرو دولت جهر وقتی زیاده تر کتی نوا مالا کتی نوا کروباب نوا قیزو دایی که نوا میروژن جهر وقتی زیاده تر دولت به مد زانه هدی ام گیشنا درجه کی ام تفش دولت دترسن دولت چی هر چیزی زانه آنا خبردار نکرد کم دولت کلمه بکلمه گهداری جد که تف زانه یعنی پیویس نکه که یک هر اخبار مبکه او خود زانم چه خبر دادن او قصه امکان دولت پیدا چونه ولكن دقل وان امكانات چما وان انسان بن قاتل انسان دكجن دي حبا 20 حبا 5 حبا 7 حبا دكجن چما هيدي دكدا مشاشتي كريه بل شاشتي مازنوا حكومتها او دولتها دولت هنك دولته دا امن زانه بيجن كينجي امنا وان جنزانن ولكن شرع خدمت كن اموي جنزانن تشتكو ام زانن مالا متبخرات كن ام يبتنت زانن مالا متى بخرات کن چه مسلمان چه یهودی چه خریستیان چه ببرابر مالا ما انسان اخرات کن سبب مال خرا کرنی evet نسلکی کو دیو باوی خو ناس ناکه زاروک دیو باوی خو ناترسن دیو باوی خو حس ناکن دلیوام دیو باوا واننه سیستم قوها پروردت کن دولت به ازدیه هم از باوی همه حیرا دولت چیه خودش ورازی اونزان دولت چیه باوی دولت کیه دیاو کیه تنه دولت چیه دولت ناوه کیه وقت دواره که 4 حب دوار تبی مالا من مالا تا چیه 4 حب دوارن دولت چی تشتکی و ساکنوه کیه تنزانی از چه دیو باب خناس نکم مع الاسف ان عیبا مازن اوا دولتی اوا گلو جماعتی دیو باب کشت دیو باب وظیفش دست وانسان کو دیو باب دی نلازم از دیو باب و مکرو ممکنه و دیو باب منه و چکری اجمرا والنهم ها كريا زكي خو ناولا وشير دايا من ولا مشير جنا دايا وبنا ما شوشتيا من بنيتا ما شوشتيا وتشكريا قلت من ديو بابي من ام ديو بابي تانا اتكرم كديو بابي من ام تماشاكن كديو بابي تي تشو ام زرار جاب بدينن قالوا جماعتي سيستما پروردك ان من تعليم براستي سيستما غريب وعجب تفكي دولتنا دولتك كابتني ام وان انسان تشوا پروردتكن تربيتكن تعليمتكن ام نزانن زاروك كي عمري 12-13 سالي بقاتل عمري 10-11 سالي 20 سالي 15 سالي ديو بابي خو بكجه اف خبردان جرا لازمه ام گره كم خداين بفكرن مت كدا زرار كر اف زاروك چو بو قاتل 20 حب دكجه 5 حب دكجه مال فرا چند سال بري هفته حبي كشت اوجي انسان کی بو دولتا كابرا چو دحب مزگفتا 5-6 حب انساني كشت سيچارو بره چو جامعه دا جامعه تقاندن يعني فرق ناکه دین وان چه به اف چه تهلیکه عیبا یک عیبا دولت دیو بابا کش رحی وانسان بلی راست قالوا جماعت هناك دیو بابا هنا نزانن کمانی وان پرن تربیه نگرتن معرفت وان کنه نزانن اچوا زاروک خب پرورده بکن تربیه بکن تعلیم و نزانن انویا قبول تکن ولكن معنویا نه وقت زاروکاش دیو بابی بستینی وان ببا قرسکی درسکی بدوان بيش قالوا انسانا تلفزيون يخدا بيجن امكان دولتي فرن برا كامبانيا كي دست بكن قالوا جماعتي برا بيجن قالوا انسانا ديو باب ما جاهلن نزانن
ام درسه بدن وان انسان هانه برا دولت بيجه هر انسان كد زوجه جنش كور قيس از ما کی دم هذا قرصه کی بدمام درسه کی بدمان چوا به مر چوا به جن چوا باوکتی چوا دایکتی بکه چوا زاروکی خود تربیه بکه براوی تشتی هانه بيجه ناكن المدرسه جوانات بيجن ديو بابي تقو تشج مرا بيجه خلاص از دزانم قالك جواء وام ديو باف قالك تشتا ام دكن دل ما ناخواز ام بكن اشترس اخو ام دكن ام دزانن زراره جي دولتي زانه زراره ليت بيتي بكي ايه لا اله الا الله محمد رسول ام دكن مع الاسف ام دزانن زراره جي وكاكو بافكي هرج ترسا زاروكي خرج خاره بستينه دزانه زراره لیکن ناس دینه زاروک شکایت آوی بکه او تشتی وکاوی گلکن نباشن جبان دینی وی ایمانوی اخلاقی وی صحتوی نباشن امشتر ساخود کن بله دولت اولا وی کمانی آنید که زاروک هرد بیه شکایت بابه خوب کن نترسن هره تا شکایت کد وی زاروکی حتی چنده خواهی درتی حتی دبه 18 سال پشت 18 کداد چی هره اف زاروک حتی عمری بو 18 سال دی و بابه خناس نکر رحمه و اخلاق و شفقت ناس نکر او بخود به فابریقات تروریست امزان ارهابی به فابریقه کی بی انسانه وکا بمبا کی کتا پیم زانه چنه بمبا دکشینی بمبا تقه یکا اما حال تقاندنه یعنی خورو خیره چما ضراره ددی خو اوی زاروک بلکی ها تجی کشت بلکی مجی کشت یکی دنه جی بکشه اوی عیب مازن وی تشتهانه دکن هیوی دارن دنگی مهارا حکومتا شخارونن حیره ام چه دکن اویا آخا ما دولت ما ملت ما اولاد ما ام چما وی ضراره ددن خو عیبو یانشو شاشتیه ددو ای چه دکن حدود ناموس و شرف و اخلاق و حلال و حرام راد کن زاروک قدرت بچوکی دا هیدی وان فرد کن هیند کن کرک بکرکارت کارا بزوجه جنک بجنکارت کارا بزوجه و چه به ناموسیت خوازم بکن کرو حدود اینن ویا اوانا ضرارن جبون وی به اخلاقی خدا جبر دا انسان مالا وان خرا کریه هلاک دایوان اویا ضرارش ما انسان را اویا نباشه بنه نخوشی نبکد بین آم میمون سه چارو بره درکتیه وای راپور وان دبیجن یک ضرار وانا مزنش دوان انسان کو میره بمیرارا زوجن زنب جنارا زوجن منه دربا خود چاو المروات خیانه ضرارا که مزن کی جوان قالوا جماعه حساب كدولته كي كجمارا 20 مليون تجوانا بيجي برا كرب كرارا كيف اخو بكن قيز بقيزارا بكن نبا 10 سالا دا جمارا وان انسانات 10 مليوني نيفي وان بمرن حيرج بي بي سي تيانج بي نخوشي نهانه زاروكي وان چنابن شهوتك شيطاني تبدي وان دزام دشاشيتي مازن دولت كن مع الاسف مال اخو خرا كرنو مال متباب هبرا خرا كرن ام هيفي دارن كو ام دكاربن دنگي خو بگين نوان نصيحتك لوان بكن جوانا بيجن وان نكن مالا و مالا متبا خراد به وني زرار بدين ام زرار بدين صبروا ام تبا هبرا في زريبانه بدن في فاتورانه ام بدن لا سمح الله خدا نینه بلکه زاروکه که هات جامعه دای 100 حبی کشت چود کلیسه دا 5 حبی کشت چوجی کی توپه دا 500 حبی کشت ای بکن وان تشتهانه اوانا تف اشارت تهلیکینه ولكن کس کی ناخوازه گهداری بکه لأم وظیفه خو بکن روز قیامت رب العالمین حسابش من نخوازم هیوی دارم که ام تقاربن بنصيحته خو بگینن وان ان شاء الله اقول هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين استغفروه انه هو الغفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمد الكاملين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق اللهم صل وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اتقوا الله عباد الله وراقبوه في السر والعلانية واعلموا أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته إلى آخر الحديث صدق رسول الله فيما قال شار برودر بروفتن سير الله در ansvar li oskal bela spurt om det som han har gjort vi önskar att vi gör våra uppgifter, staterna gör sin uppgave och andra människor som kan säga eller nej gör sin uppgave. Allah ska spöra oss. Vi vet den. Vi ska bara minna och se till varandra, pass på dig. Allah ska spöra dig.
قالوا بسلمانا في خمبر وها فرمانك صلى الله عليه وسلم وتف شفانن هر کس که جی خدا جی سوال بکته چه کرد شفانیا خدا مزن دولت شفانه باوده شفانن زاروک شفانن زنگین شفانن اوه که برپرس هر کس شفانه که براهای وجهه به اف شفانیا هنه حقی بدای آن ندای لفی دنیا هنه امی فاتوره که زریبا کایی بدن دا آخرت دا جی حسابه که گران ای خودش مبخوازم هیوی دارن که ام دکارمن شفانیا خوباش بکن رب عالم قوت بدمه خدا اولاد ما اصلاح بکن خدا ذريته مش خرابي دور بخينا خدا صحة وسلامتي يبدأ متى إن شاء الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم احفظنا من الشر يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ ذريتنا من الشر ومن كيد الكائدين. اللهم احفظ رجالنا. اللهم احفظ نساءنا. اللهم احفظ بلدنا وسائر البلاد يا أرحم الراحمين من كيد الكائنين ومن حيل أهل الحيل. اللهم من أراد بنا خيرا وفقه يا أرحم الراحمين ومن أراد بنا شرا فانتقم منه واجعل كيده في نحره يا عزيز يا جبار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة.